bodies are healed, families restored, because we stay here in the presence of the Lord. No one had to say a word, couldn't even make a sound, but I give up everything for this treasure I found. And I want it to be. I say, stay. I don't want you to go. 'Cause my heart is burning in your presence, Lord. Please stay. I don't want you to go. 'Cause my heart is burning in your presence, Lord. And I want more. I want more. Jesus, I want more. Does anybody feel like I feel Ya, this? acara fatu dia. Pak ia mana malu. Samoa ai masih foia. Ainga o mai masan. Ai vai ngaraso. Ya. O ele masan tere o. Ai. Mas koi ma vonga foi yamanga. Tara fatu tatu ainga ni vai ngaraso. Foi lava e maua mai ni fa salonga ya po ni foi live. Nunga foi ore. Nei cheno ia po nei foi ia la leo ia. Tara fatu atu oi. Tara fatu atu oi tono fare foi ngā guenga i tono ainga. Fe lava se meo lo e marua mai ei nei lai tue fia ni lo la. O tara fatu atu oi. Safa mara malo i su Kristo tatu e di ma tatu paola. No flo for nei aso ia e ala ngona fia. La te fos fa malo simo se uso foi o se to fine si tina si te maolo. O penao na ui fa fita ui fa fita nei o langa. Ia wa tatou ia, nei sisi o tatou atu nei o langa. Ai o tatou wha malosi a. Lo wha malosi lesi uso ma lesi o tō whine ma lesi. Ta mama ma tina ia. Ma ue fui se. Wha malosi au fui mo ia ale la savalinga nei o langa. O tatou iai, o tatou iai taimi whainga tā. Tatou iai taimi muli pe ona whitalai la fionga ne tua. E leo toi whaingofia e nei vai tau ma nei aso o tatou iai. Tonu foi wa ewa ai e lunga social media a me se foi nei platform ia.
tele o mea o tutupu mai ma le tele o mea o sui ia e o fo'i whainga mālo wa vesi si taua risi mālo i risi mālo ia o tono ainga wa le taule i loa e mātua whanau ia wa inisi ainga wa toe femisa ia whanau rātou ona lea e leo se mea whate i e tātou au ke visiano e leo se mea ke ia tupu fo inga lea e au loa ma se mafuanga nei o mea ngai ko mai ko le fionga le tua mea dai o mana moli mawina le fionga le tua fa mai le fionga le tua a tupu la mea ia ona whae haero tātou uru o la tale fionga mai o le li swa malo si mo oi se ta ma fa mo se tina o hui whenga tāre nei o langa ia I would give up with live. Na whawhita uli wa e hui ai. A tonu fo i o nau wa testo i rea kua ngei kaimi lo whatuatua nei ai. Te whamalosi ati oi. E leo le unga nā o lau tamu inga. E leo le tamu unga nā o lau tawhtulinga nei o langa. O lo iei se mea sili o na tā ua ma se mea whamanu yanga o lai whaatali mai tua mo oi. A e manu maa lo le test no wako le to ya oi. E lo la ia o la la yese me o fai o la ta pena ile to mo oi. Pe a o ma tu fenga ta ma ti ngana te u te mini. Tona ngona la vai o lo to nei tu la ia o lo yese o lo yai a inga. O yai fo se uso sto fino o ui fenga ta nei te. Ala fa mano sia o wani e vai ai a wani e give up a wa foi e tatali ya ni nga duenga le anga le li o le neila lang o lo tamo fai atu e fa vai oi a wani e tu ina a wani e ku me ngawa e staka me a wani e ku ko lunga tura ilunga ma savali luma aua ke ngofo inga langa o lau whaakanga o le meanga e whasia o e mai ngofo inga na karasa o ia o e ke pala ilaia inga e mako e a whainga ia ala wha mahalosia o tula ilunga amen o lo yaile le solution o le meanga ke ngaki uia o Yesu o lo ya Yesu o ia le na e tali fa fita ulinga ki uia o ia na te fa sa lo toina o e mai fengeta na te uia amen o whamalo sia oi. Awangi e whawai. Awa lavangi e whawai ngā whawhikau. Aivu se mea o tupu tono lua ahinga. Ia, awa ke... Awangi a vea ngā mea ma mea e ke vai umi ai. Amen. Awa lavangi e awangi e ka la tiweka ko ai. E maa lo ale li langi a oi. Langar kaimi a ke ka la tiweka ko ale sa o ka mai ko ia nga e maka rola e sa o ko ka manga sa o ko ya a fa malo sia o ia tina tama talavo tin talavo ana fe mai le fionga le tu ele se me fa le nga lo to tinga i nga luenga le tu e be fina nga lo le tu ele se me fa le nga ro ko ki nga ia i nga luenga le li amen oa la lo ki ke malo tofi nga ke nga lue kongore fina nga lo le tu pa malos pa mauni ai o foinge e vai kala kangaka o soi fuanga ngai no fa ya kuya o era kala sa o la uia
ngalua I kongo fingalo le atua. E kere mawhainga e kaufia kala kangaka. E le mawhainga e kaufia kala kangaka e whai. Pele lei sau me e whai kala kangaka. Pele anga sau me e whai kala kangaka. Langon le kau ke lau lang. Kangona whakanga kala ngā se I pio rai oi. Ho. Ke wako e peia o le puatau nofo pea o le keime ke mālo ai kamanga. Kanga whaakanga kalanga kamanga kanga rai whaakanga muinga nga oe ma whainga papakiunga oe. Ai laa oi ruma. Laa oi ruma mea ngai wa wako e le tua ia ke ngalue hei. Kako ngalue fia o uso a ke usiano ta mama tina ngalue nga le tua kako whaamana losi wa lakare fio mai o Yesu. Kako wa nga iluma. Whaakanga ia mea ngai o aku ia oi. Sei whaamana si ai raro kangaka. Keu oi. Ia ai no whaamana losi ngā mo oi ni vanga o rewa udi. Fese me oro e maua mai nei lai. Ia. Anga iluma. Aua ke whaavai. Au ke vai ngō fi. Au ke whaavai. Au e ngofo I ngā. O lo iai le soso mea uma. O Yesu. Kalo I le atua ko anga kakalo ko anga pongu. So e la fionga le atua. O le iai uma kongu mea uma. Folau ai oe ma ngā I luma lau savalinga. Ai, whaamalosi ngā mo oe, whaamanuia le atua. Nuia foi le atua I sauninga tai au. E li whaunga le atua I au auna, tofia le atua I la toa. Tofi e tausia lafu mā moe, a mai se foi. Tātou oro ngā lulua I whaili, ia. Iai le whaunga le atua I a te utou umalava. Tāpena ina I tātou mo le vi inga o le atua tai au, ia. Nuia le atua o Filipo Avealalo nei, ia. Nuia atu tātou weekend. Aua foi ki songa whaiara weekend. E whai maalie. Kako toi whenua I staimi o luma. Nuia le atua ka bless.